Ku wa kabiri tariki ya 31 Mutarama 2012 nibwo Nyirubutungane Papa Benoit wa 16 i Roma yemeje ko Vincent Harolimana w'imyaka 49 agizwe musenyeri wa Diyoseze Gatolika ya Ruhengeri iherereye mu majyaruguru y'u Rwanda. Icyo gihe Vincent Harolimana yari umuyobozi wa seminari nto ya Nyundo mu karere ka Rubavu, intara y'Iburengerazuba. Vincent Harolimana ni muntu ki? Vincent Harolimana yavutse tariki ya 2 Nzeri 1962 ahitwa Mpembe, paruwase ya Mubuga muri Diyoseze ya Nyundo. Nyuma yo kwiga amashuri abanza n'ayisumbuye yigiye mu seminari nto ya Nyundo kuva mu 1943 kugera mu 1984 yinjiye mu ishuri rya Rutongo ryateguraga binjira mu seminari nkuru. Nyuma yaho akomereza mu seminari nkuru yitiriwe Mutagatifu Karoli ya Nyakibanda iherereye muri Diyoseze ya Butare kuva mu 1944 kugera mu 1990. Vincent Harolimana ari mu bapadiri babuhawe na Nyirubutungane Papa Yohani Paulo wa kabiri ubwo yari mu Rwanda. Abuhabwa tariki ya 2 Nzeri 1990 Imbare mu Diyoseze ya Kabgayi, kuri ubu ni mu ntara y'Amajyepfo, maze ahabwa gukorera ubutumwa muri Diyoseze ya Nyundo. Mu 1990 kugeza mu 1993 yagizwe padiri mukuru wa paruwasi ya Gisenyi. Mu 1993 kugera mu 1999 yagiye kwiga muri Université Pontificale Gregorienne i Roma mu Butaliyani, aho yakuye impamyabumenyi y'ikirenga Doctorat en Théologie Dogmatique. Mu 2000 yabaye umuyobozi regiteri wa seminari nto ya Nyundo. Kuva mu 2004 yabaye mwarimu Professeur invité de Théologie Dogmatique muri seminari nkuru yitiriwe Mutagatifu Karoli i Nyakibanda. Yabaye kandi aumônier de la Fraternité Notre-Dame de la Résurrection, veuve consacrée et de sœur de Saint Vincent de Paul de Nyundo. Nyuma y'imyaka hafi 22 ahawe ubupadiri, nibwo tariki ya 24 Werurwe 2012 yahawe inkoni y'ubushumba, ahabwa kuyobora Diyoseze ya Ruhengeri iherereye mu ntara y'Amajyaruguru. Atangira kwitwa Nyiricyubahiro Musenyeri Vincent Harolimana.